Ang pag-anhin ni Hesus sa kalibutan mao ang pagluwas nato. Nya di kita maluwas basta dili ta magsunod og mga sugo. Mao to ang mga kuan kadto mga Israelita sa panahon ni Moises, gitagaan gid sila napo kasugo. Nya gikan aning napo kasugo, 10 Commandments, gahimo sila og more than 500 ka mga sugo, specific nga mga buluhaton aron sila mahimong luwas or mahimong balaan sama sa Ginoo. Unang usahay, naglibog na sila, hain gyud unahon. Pag-abot na ni Hesus, dili na napo kasugo ang iyang gihatag, kung dili ang essential part sa napo kasugo. Kasag-o pa ba mos napo kasugo? Kisay makasago, gikas number 1 hangtod number 10. Sa ato ng Katoliko nga hanay kay ang uban sang sikta naam sad sila'y laing interpretasyon, wa kay ta magkaparihas. Sa Katoliko lang sago mo wala. Inyo ng assignment, i-google lang, google bang ana ing na Catholic 10 Commandments on according to Catholic Church. Ana ang first tulo ana gahisgot nga ang Ginoo gyoy atong simbahon, ang Ginoo gyoy atong tahuron, sundon, balaanon, og di na kita magbaton og laing Dios. Mo nay first 3. Nya gikan sa ikaupat ngadto sa ikanapo, pulos na gina paghigugma sa atong isig katao. Tahura imong mama, ayaw pagpatay, ayaw pamakak, ayaw panapaw, ayaw kaibog, uban pa diha. Muna gi-summarize na ni Kristo nga ang essential part sa 10 Commandments mao di ay ang paghigugma sa Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong hunahuna, sa tibuok mong kusog, sa tibuok mong kalag. Siya ra gyud mao'y Ginoo. Mao na nay essential. Nya ang ikaduha, higugma ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. So duha gid ni kasugo nga dili na pwedeng buwagon. Nya ningon dayon ning lawyer kaning magtutudlo sa balaod nila, ningon sakto gid Lord kanang imong gisulti nga duha ka sugo, mas importante pa na sa pagsigig halad og mga mananap, siging halad og mga kwarta, 10% tithing, mas importante pa na kay magunsa magsigi kag offer og mga mananap, imong ihawon mga baka pagyud, mga karnero, unya gasigi kag dumot sa imong isig katao. Magunsa magsigi kag hatag og tithing nganhi sa simbahan, pero gasigi sa kag practice og tuo-tuo aron na akay daghan nga madawat sa imong kwarta. Nahigugma kas kwarta. Sige lingay imong tupad ing na mutuman ka anang sugo ni Kristo. Na tuman ka. Kung imong higugmaon ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon, imo dieng pagamyan ang ilang agianan, imo gid ang koralon ang ilang agianan, o imong padak-an. Tubag. Kung ang imong koral ba nakapagamay sa ilang agianan dito sa imong silingan, nya nahigugma kanila sama sa imong kaugalingon, imong padak-an ang ilang agianan o pagamyan. Hinay kay mo mutubag kay ngano man otro man sad mo nga kusog kusog ay mo duki-duki ana mga yuta, mga utlanan, di gyud paagian ang akong tugkaran kay mabantok ko niya. Kung imo nang gihigugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon, nganong di man nimo paagion das imong tugkaran? Di ba? Nga moagi man sad kadiha. Di sa to paparihas ra mo kay imo gunang kaugalingon. Daw kay kanang imong tanom, di gyud ka manghatag anang imong mga bungas, imong mga tanom ngadto sa imong silingan, ug mokuha gay sila sa imong tanom, imo gyung pusilon. Ana. Anya kung nahigugma kanila sama sa imong kaugalingon, nganong imo manang buhaton,
malipay ka nga mukhaon sila. Unya sila pader. Sila pader. Wa man sila mahigugma nako sama sa akong kaugalingon or sa ilang kaugalingon. Ilang man pangwaon akong tanong. Dili na mao importante. Mao bitaw nga si Kristo usa sa iyang mga instructions unsaon paghigugma naa sa John chapter 15 niingon gid siya, higugmaa ang inyong kaaway. John chapter 15 ba na? Nalimot na ko. Bugo-bugo taning kuan. Basta niingon siya nga higugmaa ang inyong kaaway. Nya pagpakamatay mo para sa inyong gihigugma. Na siya. Di ita magsigi og base sa atong paghigugma sa tuig sigkatawo sa ilang binuhatan. Kay kita gud usahay magsige man ta nang an eye for an eye, a tooth for a tooth. Muna si San Pablo diri sa unang pagbasa niingon siya, gigapos ko sama og usa ka kriminal tungod aning pagsangyaw nako sa ebanghelyo ni Kristo. Nagantos kog maayo ani pero wa gapusa ang ebanghelyo. Ug unsa may ebanghelyo? Ang gugmas Ginoo nato. Sige, lingay mong tupad ina andam bakang gapuson sa imong paghigugma sa imong isigkatawo. Sugot ka gapuson ka. Muna si Lorenzo Ruiz, atong unang santos, gigapos, gipatay dito sa Japan. Niantos kay nahigugma man. Muna ikaw asawa, gapuson ka sa imong bana, nya kulatahon kag maayo, unsa may imong isulti? Unsa imong isulti? Kaning gisulting San Pablo ngadtong Timoteo, ningon siya, kung namatay kita uban kaniya or uban ni Kristo, mabanhaw usab kita uban kaniya. Kung mulahutay kita, maghari usab kita uban kaniya. Kung ilimod ta siya, pasabot di na nimo siya sundon, ilimod usab kita niya, di na sa taniya dawaton. Kung kita dili magmatinumanon, pasabot ato siyang supak-supakon, magpabilin siyang matinumanon, kay matinud-anon man siya. Ang Ginoo mga igsoon, dili mo usab-usab sa iyang desisyon. Ang iyang paghigugma nato for better, for worse, in sickness, in health. Unsa pa nang usa? For richer, for poorer. Hangtod Dios kamatayon. Mao nay paghigugmas Ginoo nato. Nya faithful kay siya ana. Usahay kita di man ta faithful, pero ang Ginoo pabilin gina siyang faithful. Kinsa ninyo dinhi ang faithful gyud nga mopalit og slot asa kamot? Tulora ka buok. Kamong uban depende lang. Ana unang ato, depende lang, no? Ayaw ana kay makuha ta siyawa. Kinahanglan permanente gyud ang atong paghigugma sa Ginoo labaw sa atong kaugalingon. Nya ang paghigugma sa atong isigkatawo sama sa atong kaugalingon. Mao gyud atong buhaton. Mao na kaning pagpalit og slot, unsa man na siya? Kining pagpalit nato ani ato mga slots dinhi ba kanang SBF dag 500 pesos para sa kumbento, kaning MMHD 1,000 pesos para sa kapilinya. Unsa man na? Ang kumbento simbolo sa presensya sa Ginoo. Lugar diin makita nato ang Ginoo. Ang kapilinya kanang atong shrine sa Our Lady of Fatima dito sa San Remigio, replika sa Our Lady of Fatima nga chapel dito sa Portugal, the only replica in Asia and the only replica in the Philippines. Simbolo sa presensya sa Ginoo pinaagi sa mahal nga Birhen Maria sa Fatima. Nya kun ato nang tagaan og paghigugma,
pinaagis pagtubag sa iyang panginahanglan kining atong pagpalit og slots. Mag-antos ta usahay, kay usahay imo nang ipapalit og sudan arang-arang, ipapalit na nimo tingali og imong mga gadgets, mga sinina o uban pa, pero di na nimo nabuhaton kay imong ipalit og slot. Mag-antos ta. Pero matod pa ni kuan lagi ni San Pablo, tinuod yun nang giingon, kung namatay ta uban kaniya, mabanhaw sa tauban kaniya. Pasabot, ug mag-antos ta aning atong pagpalit og mga slots, masulbad sad ang atong mga problema financial. Kay kung kitang tanan mga igsoon mahimo nang manggihatagon sa Dios nun nga paagi sa pagpanghatag, masulbad gining problema nato, ekonomikanhong problema nga naghasol ron sa tibuok kalibutan, labi na gid natong mga kabos. Ang kuwang ra gid aning atong kalibutan karon ang pagkamanggihatagon. Usa lang ka prueba. Naagoy usa ka tawo magkupot og $200 billion. Usa ra na ka tawo. Imagine usa ka tawo nagkupot og $200 billion. Unsaon man na niya? Nya dunay 1 billion, more than 1 billion ka tawo nga maglisod ganig kaon katulos usa ka adlaw. Dede na tinuod. Di man mumutingog diya. Kana ang kakuwang aning pagkamanggihatagon, moingon ka krisis ang kalibutan, lisod na kayong kalibutan karon di oy, dato kayo ang kalibutan. Pilipinas ingon ta nga mobiya tas Pilipinas kay lisod na kaistanan, giilugan man gani ang Pilipinas sa mga superpowers nga mga nasod. Gailog sa Pilipinas kay rich kay ang Pilipinas, dato kayo ang Pilipinas, tungod lang nis atong pagkadili manggihatagon. Kusog kayo ang atong kadaw, kahakog. Maunay atong nakapahimong pobre sa atong nasod, dili ning kakuwang sa ekonomikanhon nga sistema, kung dili ang atong batasan nga purtig yun kamapahimuslanon sa pipila natong mga leader sa atong nasod, masimbahan man o magobyerno. Grabe ta ka self-centered, di gid ta manggihatagon. Na mga manggihatagon pipilara nya di man sad na kaayo palingkoron. Di kay palingkoron, no? Sige, lingay imong tupad ing na bahala nagwa ta hatagi, kinahanglan manghatag ta. Ing na bahala nagwa ta hatagi, basta kita manghatag ta. Nya di na mo'y question, ikaw niya sila pa di man na manghatag nga rin nato, nya kita magsigitag panghatag, alkansi ta. Ayaw kabalaka, di na ta mangandoy nga manghatag pa ni mga tawhana, kay naungo na sila pangurakot. Unsa may atong pangayoon, ang gisaad sa Ginoo na kung kinsa tong manggihatagon, hatagan sad sa atong amahan. Mao na ang atong gugma adto gyud sa Ginoo, dili gikan anang atong isig katao. Kamong mga bana, ayaw mo paglaom na kanang inyong asawa mo nay mohatag ninyo sa inyong gikinahanglan. Di na kahatag, buwagan pa kaana magkalisod. No. Now nga na imong asawa, so but lang. Di ginakalauman. Asa man kamulaom, bana. Didtos Ginoo, sigihig hatag og paghigugma ang imong asawa, sigihig hatag og pag-atiman ang imong asawa, bahalag suklian kas iyang pagka maldita, pagkayawyawan, pagka-arrogante, pagka-domineering. Sige lang, hatag lang. Ayaw na pangandoy nga tagaan kag pagsabot, paghigugma. Ayaw na. Ang Ginoo na mo hatag na. Nya vice versa. Kamo sang mga asawa, ay mo pagsigpangayo o kalipay anang inyong bana nga mo'y muhatag ninyo sa inyong gikinahanglan. Sige laghatag sa inyong bana, tagain nagpag-alima, pag-atiman, paghigugma, pagsabot, pagdawat, kana isigig hatag.
ang Ginoo nay muhatag nato dili gikan sa imong bana, gikan sa Ginoo. Makurat lang niya ka, nganong daghan kay ka grasya, nganong malinawon kay ka, nganong malipayon kay ka, nganong tagbaw kay ka sa imong kinabuhi, gikan na nas Ginoo. Mo sa nay buhaton sa mga anak, sige lang yung hatag, siging hatag sa inyong ginikanan, sa inyong pagsabot, sa inyong pagtahod, sa inyong pagsunod o sa ilang gisulti. Bahala na mga buango na usahay ang ginikanan, demanding kay tanan, sige lang yun, bahalang maghilak na ka. Ana, ang Ginoo ray mulipay nimo isip anak, ay napagsigig subay-subay, ay napagsigig gumbol diha. Di ba? Nya kamo sa mga ginikanan, hatag sad mo sa inyong mga anak, bahala nagtapulan kay na, sige lagduwa ng cellphone, computer, di gani mo ampo, di gani mo simba, og mo simba matuog ra sa dinhi simbahan, ana. Pero tuwa na guys inyo, imong pakatulgon, di gyud matuog, kay siga kay mata, sige tulpo ka ng computer. Sige lang, tagay lang yun, sige higugma. Ang Ginoo nay mohatag nimo og kalipay isip ginikanan nga mahigugmaon. Og mauna nga matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, tudloi ako sa imong mga dalan o Ginoo. Ang pamaagis Ginoo mga igsoon dili gyud parihas ato. Love ang iyang pamaagi. Do everything out of love. Unang dunay mo ingon ako dinhi pader, kanus amang ka mohonong og pamaligya anang imong slat nako kon wa na ko'y gugma. Og wa na ko'y gugma, mohonong nako og baligya. Kaya kining akong pagbaligya, ang gugma ni nako sa simbahan, daghan pakitag bayronon. Kaning atong bayronon lang din labing minus, mga 15 million pa na. Kaning atong kumbinto. Sa para lang nas mga contractors niya, og mahalin ning atong, ako lang din mong i-update, ang atong SBF DAG na natayhalin nga 24,361 ka slots, na apay 35,639 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Mudagan panig mga naanis mga pila maning 35, mga 17 million siguro ni kung hatag gini nato tanan. Igo-igo gina natong ibayad sa atong mga contractors nga human-human na nato kumbinto nya. Ang ato sang Mother Mary's Healing and Deliverance MMHD para sa Kapilinya na nasa tayhalin nga 1,765, na apay 4,235 ka slots nga available, tag 1,000 pesos per slot. Unsa man ni siya, mausan niya nga atong ibaya dito sa contractor, kay gihuman na sad niya ang katong contract dito sa grounds bisan pagwa pataka fully paid. So napay mga around 6 million nga atong bayronon ngadto sa contractor. O kitang tanan mutabang, kitang tanan muhatag sigon aning ato mga slat-slat, gaan kayo muhatag kag 500 usa ka semana para sa simbahan, para ning atong SBF DAG, gaan ra gyud kay nastanan. Pero ang impact ni ana sa imong kinabuhi mao ang grasya nga 100-fold. Nya kun mauna ni ang batasan natong tanan, out of love, maghinatagay na ta, nindot kay puy-an ang kalibutan. Imagine mga pilata, mga 1.7 billion ta ka mga Katoliko, mga Kristiyanos tibuok kalibutan, og mahimo ning mga generous kaayo kaning 1.7 billion ka mga Kristiyanos. Pagkanindota puy-an sa kalibutan, bahala na lang na dihang mga around 6 billion, kay mga 7 billion man kuno ta ka tao tibuok kalibutan, bahala na lang ng mga 5 billion kapin. Kita lang 1.7 maghinatagay ta, basta nindota puy-an. O gato ning buhaton sa ginagmay natong paagi, makatagamtam sa tagkalipay nga tinuoray.